Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua dan salam Malaysia Madani. Saya Dr. Nur Syikin Ibrahim atau Dr. N. Saya merupakan hos anda untuk episod kali ini iaitu Bicara Sihat, salah satu daripada episod ulung dalam podcast Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi pada hari ini, anda semua di luar sana yang sedang menonton, kita akan membicarakan satu topik yang rata-ratanya kepada masyarakat mungkin masih tebu, ya, tetapi dia membarah dalam masyarakat kita. Ya, dan topik ini bukan tajuknya, ya, kita namakan bukan sekadar sedih dan memahami depresi ataupun kemurungan. Ya, ini adalah salah satu topik penting yang kita rasa patut kita ketengahkan pada episod kali ini. Kenapa bukan sekadar sedih? Kerana kalau kita kata sedih ataupun murung, adakah cukup saja dengan mengatakan bersabarlah, sabar je lah, reda je lah, pergi cuti, hilang je lah depresi tu. Jadi pada hari ini, sebelum kita menyelam dengan lebih lanjut akan topik ini, tak kenal maka tak cinta. Maka dengan itu di sebelah saya pada hari ini bukan calang-calang orang, bukan sebarang pakar, bukan sebarang doktor. Beliau adalah seorang yang saya kenal agak lama juga yang telah berkhidmat dalam Kementerian Kesihatan selama belasan tahun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak apa, apa khabar doktor? Saya tak bagi nama dulu. Kita akan perkenalkan doktor biar doktor sendiri memperkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Silakan doktor. Assalamualaikum semua. Terima kasih Dr. N atas jemputan. Izinkan saya perkenalkan dirilah. Okey, nama saya Dr. Aida Harlina binti Abdul Razak. Saya adalah salah seorang pakar psikiatri di Hospital Cyberjaya. Sekarang bertugas di Hospital Cyberjaya lah. Kalau ikutkan bukan belasan tahun Dr. N. Berpuluhan tahun tak? Puluhan tahun di KKM okay, lah. Okay. Tapi in the field of psychiatry itself, more than 15 years. Okay. Sebelum tu Dr. Aida kat mana? Sebelum tu kita orang KKM kan? Ya. Tak boleh pilih. Kita tak boleh pilih di mana. Dihantar sana sini. Pernah bertugas di Hospital Putrajaya pun pernah. Hospital Kuala Lumpur pun pernah. Dan ada sekali tu konon rasa ingat minat ke arah kesihatan awam. Okay. So pernah bertugas di... saya rasa kita pernah masa zaman kita, zaman-zaman dulu. Masa tak tahu nak buat apa kan. So yes. Di bahagian pembangunan kesihatan keluarga. BPKK. Yes, di KKM. Alhamdulillah. That's when minat saya terhadap psikiatri bermula sebenarnya. Okay. So lama Dr. Aida berpuluh tahun. Exactly berapa tahun? Kalau in service? In service itself, 23 years. Okay. So in psychiatry is more than 15? 16-17 tahun lah macam tu. Okay. Alhamdulillah. You see, tuan-tuan puan-puan, bukan sebarang pakar yang kita bawa hari ni. Dan saya percaya Dr. Aida, Dr. Aida berpuluhan tahun dah duduk dalam bidang psikiatri, pakar psikiatri ni kan. Saya nak tanya jugalah satu soalan mungkin peribadi sikit, boleh kot? Boleh kot. Okay. Sis cuba. Saya cuba. Okay, sis cuba. Alright. Kebanyakan daripada kita kan medical doctor dulu kan, sebelum before kita graduate, before kita mula nak start bekerja, nak pilih apa semua tu kan. Jadi masa tu ramai yang suka nak jadi cardiologist. Macam saya pun masa mula-mula tu nak jadi ONG specialist lah, konon-konon lah. Surgeon. Okay, surgeon kan. Jadi tapi macam mana Dr. Aida kata tadi, permulaan titik bibit-bibit cinta terhadap psikiatri ni bermula masa di BPKK kan. Jadi macam mana mula tu? Kenapa pilih untuk merawat jiwa, merawat hati? Sedangkan kita juga tahu pada masa itu bila orang cakap pasal mental je, orang macam ini kita nak jaga orang gila orang. Itu tebu dia lah. Yes, the stigma Okay, thank you. Very interesting question. Susah nak jawab ni. Mula-mula, macam saya cakap tadi, saya sendiri tak tahu minat apa. Tu yang daripada hospital masuk ke kesihatan awam. Okay. Ingat, minatlah public health. Tapi masa di kesihatan awam tu, saya beri peluang to be in charge of adolescent and child health masa tu. Okay. And during that time, saya berpeluang bekerja dengan beberapa pakar psikiatri kan. Kalau dekat kesihatan awam, kita buat guideline and what not. And we have to include clinicians kan. Masa tu saya nampak nak merawat fizikal
bukan sekadar sakit sahaja. Bukan sakit fizikal je kita Ya, tahu, sakit tangan, sakit belakang kan. ya. Yalah. Kita perlu fahami jiwa orang tu. Apa isu dia, kenapa dia tak baik-baik. Kenapa dia masih tak boleh terima sakit dia. So maknanya kita perlu mendengar. Selain sakit fizikal itu, patah kaki ke, ada lung infection what not, apa isu dia yang menyebabkan setengah pesakit lah lagi lama dia nak sihat. Baik, lagi lama dia nak sembuh. Patient diabetic, they take time kat situ. So even then kan Dr. Aida memang orang kata apa, bila kita berkait dengan fizikal tu, ramai orang tak nampak aspek emosi, aspek mental tu. Dan saya rasa the tebu tu because bila orang cakap pasal macam today topik kita yang kita pilih ni adalah the common topic lah. Depression. Tapi walaupun macam tu kita nak bincang pengalaman Dr. Aida sendirilah kan, because after all these vast years that you have, I'm quite sure that depression comes and go in and out of your clinic. Of course yes. Every day kan, tak ada ni kan. And tapi macam sekarang kalau dulu masa time kita tengok generasi kita, saya pun taklah berapa muda sangat, Dr. Aida muda lagi. Tak adalah, lebih kurang sama. Okay, masa kita it was like even the topic, even the ayat on murung tu does not appear in our chapter. It does not appear in our kamus. Jadi kenapa macam sekarang bila ramai-ramai macam contoh kita ada Kementerian Netizen sabar je lah, tapi bagus because kadang-kadang dia memberi kita, orang kata, how do I say, satu macam ingatan kan. Jadi budak-budak sekarang ni dia kata manja. Jadi how do you say that? Kata sekarang ni betul ke depression ni ataupun it's just that dia buat-buat aja benda ni. Budak-budak kadang-kadang dia keluar saya depress kan. Jadi what say you? Okay. Saya akan jawab panjang lebar lah kalau dibenarkan masa. Of course. Macam mana nak cakap Of course kita kena tengok depression ni sama dengan sakit fizikal sebenarnya. Okay, so stigma datang dulu sebab orang kata psikiatri ni orang gila kan. Dan sebab orang akan associate psikiatri ni gila, orang macam tak nampak sebenarnya psikiatri tu adalah sama dengan sakit fizikal lain sebab dia melibatkan macam clinical factors lah. It's a disease lah kan? It's a disease, exactly. So macam diabetes. Kalau diabetes kita kata apa gula dalam darah tinggi. Okay. Yes. So untuk yang depression ni, apa benda yang masalah exactly. Yes, thank you. Depression ni is a clinical disease sebab terdapat hormonal imbalance. Okay, dalam kita punya otak, we call it the neurotransmitter serotonin. Itu yang utamalah. But of course, there are other neurotransmitters involved seperti dopamine, oxytocin and what not. Okay, berbalik kepada diabetes, saya nak orang nampak bahawa depression ni sama dengan physical illness. Diabetes kita cakap tadi kadar gula tinggi dalam badan. Okey, kenapa orang boleh dapat diabetes? Mungkin gaya hidup sihat dia tak bagus. Dan bila seseorang tu ada faktor genetik, family dia ada diabetes, so dia punya kebarangkalian nak dapat diabetes lebih tinggi kan. Dan orang juga dapat diabetes kalau macam mana nak cakap tadi saya cakap gaya hidup sihat mungkin tak bagus ataupun dia ada stres lain dalam kehidupan dia. So my point is to have a physical illness seperti diabetes, banyak faktor. Bukan satu sebab sahaja. It goes the same to depression. Kemurungan. So it can be faktor genetik, it can be faktor environment lah. Kita ada stres dalam hidup kita yang menyebabkan kita tak boleh menghadapi stres yang sangat terbeban tu, menyebabkan ketidakseimbangan neurotransmitter serotonin tu berlaku. So which means that sometimes dia kata ada juga yang tanya kan kadang-kadang kat luar tu, kata kenapa serotonin I yang tak cukup, kenapa, ataupun it's a very difficult question to ask, to answer kan, for us kan. Jadi macam banyak yang kata macam kenapa me, why me yang dapat
depression. Kenapa orang lain tak dapat? Tapi of course macam cakap banyak macam dah cakap you banyak Many factors factor-factor interplay kan. So how do you okay, let's look at it before Sorry this. Dr. N, I nak sentuh okay. pasal generasi sekarang ni kita kata manja. Okay. Compare dulu-dulu perkataan murung tu tak ada. This is Z generation lah. Z, okay, fine. millennial lah, what not kan. Millennial, okay. So environmental kita dulu and saya nak ambil faktor environment kita makan benda yang sihat. Macam memang mak bapak paksa makan makan sayur, makan toge. Most of the time sayur kita, ayam kita organik lah rasanya. Okay. Alright. Zaman dulu ada tak McDonald, KFC, free and easy? Kita tak adalah pergi makan kat McDonald, KFC almost like every apa orang kata pagi saat dulu, ni malam. Benda-benda macam chips, fries. Benda-benda macam sausage kita tak ada dapat. So environment kita membuatkan kita as it is sihat. So bila kita stress, badan kita senang adapt. Dulu-dulu pun kita tak ada isu nak keluar taman, main, melompat, panjat pokok. Sebab it was safe. It was safe. Exactly. But now kita yang tak bagi anak kita keluar. Kan? So budak-budak tu terperap dalam rumah. Kita suruh dia tengok TV. Nak paling senang bagi gadget dekat anak-anak. Bagi handphone, bagi gadget. In a way they are exposed to radiation. Okay. The walls emit radiation. You tengok gadget, radiation. And this radiation are not grounded. Diorang tak pergi keluar to ground the radiation. Kan macam kita dulu, kita panjat, macam saya cakap tadi lah, panjat pokok, lompat sungai, kita tak pakai slipper. So our brain get a lot of stimulation. Betul. Bila kita pijak batu, different stimulation dia goes to the brain. macam neutralize kita punya ni bila kan. Bila kita pijak rumput, different stimulation. So my point being, budak-budak sekarang tak ada peluang tu. So that's why mungkinlah one of the factors that bila stress, diorang susah nak kawal, senang more kemurungan is happening today, more depression is happening today compared to the past. Compared to the past, that the coping mechanism is a little bit different lah. Exactly. So tu yang saya nak cakap, jangan kita mudah cakap diorang ni generasi strawberry. Manja. Because it is actually grow. Dulu kita masa time Aida on call, you pakai apa? Ingat tak? Pager lah. Pager. Kita pakai pager kan? Pip kan? Okay kan? Tapi sekarang semua handphone. Yes. Kan? It's all on the knee. Kadang-kadang budak-budak tu, I heard from some doctors pun, kalau nak break the news pun, kalau tak belajar, buka je ChatGPT. Kan? So it's like everything is about the digitalization lah juga. As good as it is digital, everything is at your fingertips. Tapi kita tahu the blue light exposure kan, it affects our brain lah sebenarnya. Okay, let's go to another scenario. I got this message dah from before our podcast ni. Okay. Dekat Instagram lah. Alright. This person said, I feel, dia kata saya rasa dah hidup saya ni kosong. 2 minggu ni saya rasa kosong. Macam tadi saya duduk dengar radio masa on the way pun nak datang sini pun macam kena dengar jugalah. Yang sebab apa? Sebab kita kan ada BDR tapi kesihatan tak termasuk kesihatan. So tak payah berangan lah. Keselamatan dan pendidikan. Yes. Okay, dia kata saya rasa kosong. Saya rasa tak lalu nak makan. Saya rasa tak boleh tidur tak lena. Ni macam mandi tak basah, tidur tak lena lah pula. Itu cerita lain tu. Cerita lain tu. Okay, tapi saya tak mau pergi klinik. Saya takut. Saya takut sebab saat ni bila saya pergi klinik, saya dapat MC, dia pecop. Dah. Orang tengok, Allah, klinik psychiatry kot. Gila. Macam itulah. Ada orang cakap kat saya macam tu kan. Again the stigma So how do we get there? Because for me, I feel that now kita punya masyarakat, the youngsters are willing to come forward. Tapi yang the generation yang middle ni, mungkin is our generation, I'm not too sure. Mindset kita kena kuat. Macam mana kita nak galak, dia takut kena cop gila ni. So macam mana kita nak macam mana tu? Well, we know that kalau nak kurangkanlah, nak hapus, I think it's still a long way to go. Again, it's education. So kesedaran, macam kita buat podcast, kesihatan awam, they go all out in promoting mental health. And then I think one of the good thing yang KKM di bawah NCM dah buat is talian heal lah.
Okay, besides alright. other NGOs yang buat helpline. Sebab at There's least many helplines lah, yes, insyaAllah kan. available in our country especially. This is a platform where orang-orang yang segan macam ni, yang rasa belum ready, dia boleh telefon, dan orang-orang di sebalik sana, especially for Talian Hill lah, they are trained counsellors yang boleh mendengar dan memberikan sedikit bantuan jika perlu. And most of the time, I understand that the people who yang menjaga helpline ni, diorang akan bagi tahu the caller, kalau perlu jumpa doktor, please seek help. So, And sometimes benda tu lah yang akan tolak orang tu rasa, okay, I do need seek help. okay, but the access kan macam now, we're not talking about mental illness anymore. We're not just talking about depression anymore, because sometimes sekarang ni orang macam it's so simple, macam pergi kat Instagram, kadang-kadang menyebabkan orang jadi macam Self-diagnose ke? bukan kata not to say self-diagnose, dia macam dia rasa dia ada ni, tapi dia pergi kat Instagram, dia pergi orang kata saya depressed kan, sedangkan dia tak pergi diagnosis. Yeah. Jadi kadang-kadang ada separuh orang tu jadi menyampah. Tu ayat dia lah, ada menyampah macam engkau kata engkau depression. Tapi kau duduk selfie sana, duduk selfie sini kan. Lepas tu jadi adakah benda-benda macam tu orang kata how do we, because I think selalunya banyak orang akan relate macam okay, pergi jumpa doktor kan, tapi dia orang ni kadang-kadang itulah because you don't feel comfortable nak jumpa doktor. Ini yang ayat-ayat yang orang kata, because dia kata bila dia kata pernah saya pergi jumpa doktor, belum apa-apa doktor dah kata oh maybe dah judge dah kononnya. Tapi I think kita kena correctkan perception masyarakat ni supaya jangan takut nak jumpa doktor lah. Exactly. Tu je. Betul. Kadang-kadang the reason why orang tak datang seek help dekat Kementerian Kesihatan lah. Of course. Kat luar pun kena juga waiting kan. time. Yelah. Kalau tu kena pergi klinik kesihatan sebab diorang tak boleh terus pergi jumpa pakar klinik psikiatri kan. Diorang kena ada surat Diorang rujukan. kena ada surat kan. And surat rujukan tu has to be from klinik kesihatan mainly or GP. So maybe benda-benda macam tu yang buat orang rasa. So my next question yang macam cemas marah. Okay. Do you think our system is in such a way that kita macam sekarang ni, kita jadi macam pergi sana buat saringan. Lepas tu pergi sini buat saringan kan. Contohlah pergi. Lepas tu bila pergi, orang yang tengah ada masalah ni, kalau you ada masalah yang berkait dengan mental health, kalau faham, dia akan macam, aku nak jumpa dandan. So, tapi benda tu kadang-kadang tak berlaku. Betul. So, how do we actually encourage so that dia buy time? Katakanlah appointment nak jumpa doktor, it takes like kadang-kadang 3 minggu, 6 weeks kan. Jadi apa yang kita nak buat? What can we tell them this before we go into detail how do we even diagnose depression? Okay. Thank you. Betul. So kita berbalik kepada tanggungjawab individu tu sendiri. So dia dah tahu ada something wrong with them lah. Okay. And then masa tu lah rasa dandan tu nak kena jumpa doktor kan. Nak jumpa somebody lah. Yes, the anxiety is palpable. But then pergi jumpa klinik kesihatan, saringan. Tapi sebenarnya klinik kesihatan kita kan dah bagus sebenarnya. Okay. Kan. The doctors are trained to treat simple mental health problems, mental conditions, especially depression, anxiety. Tapi still setengah orang tu nak pakar juga, betul tak? Some people dia nak dia macam tak, dia macam ni lah. Sepatutnya doctors kita train everybody train doctors lah kan. We are supposed to be able to diagnose depression because kita belajar dulu psychiatry, walaupun mungkin tak basic degree we belajar. So patutnya boleh diagnose. Tapi kadang-kadang dia menyebabkan jadi macam contohlah bila dia dah tengok katakan mental, dia tak tengok dah benda lain. Ataupun kalau you belajar, you katakan you rawat diabetes, dia tak tengok dah mental. Sedangkan itu yang sepatutnya benda tu berlaku. Betul. Cuma kalau nak backup kita punya doktor-doktor kat klinik lah, dia orang pun sibuk kan. So orang tu cakap dia batuk je lah ceritanya. Dia dah tak tengok dah kaki orang tu sebenarnya luka. Berbalik kepada patient yang nak dapatkan rawatan tapi terpaksa menunggu ni, I will go back to how you take care of your own physical health juga. Kan, kalau you dah batuk, katalah seminggu, during that 1 week of batuk, you tak ada terus pergi jumpa doktor kan?
Of That's course. self-care. Itu yang Kita minum air banyak sikit, okay. minum honey Uh, lemon. So my point is there is element of self-care. okay, self-care. Lepas So tu, bila yang bila, that's why I think people need to know, bila yang is the turning point tu. Kau tak boleh macam, oh aku nak pergi jumpa kawan aku je. Macam tu. kan like you say earlier tadilah, Mm-mm. depression ni setengah orang kata buat-buat, you just snap out of it. Mm-mm. Sembahyang lebih sikit, Mm-mm. sembahyang cukup waktu. Kalau dah sembahyang Kau cukup tak waktu, cukup doa. sembahyang awal waktu, tak cukup doa. Mm-mm. Saya ada Mm-mm. pesakit seorang tu, dia memang sembahyang 5 waktu, nanti mak dia cakap kena sembahyang awal waktu. Dah sembahyang awal waktu, zikir tak cukup panjang kan. Tak Sorry, cukup I'm not 1,000. I'm not Yes, yes. stigmatizing in Mm-mm. anything Mm-mm. in any way. But bila perlu jumpa doktor tu adalah bila kefungsian kita terganggu. Okay. How is that so? Macam mana nak tahu? Okay lah. You have depression. No. Aku katakan, macam mana aku nak tahu kefungsian aku terganggu? Kefungsian I terganggu dah. Contohlah, okay, I'm very jovial, I suka bercakap dengan orang kan. How do I actually, sometimes there is a possibility kadang-kadang kita ni pun tak tahu bila Tak kita sedar. tak sedar yang bila kita start memarah orang ke, Kita yang tak ataupun okey. so how do we do that? A lot of patients diorang rasa diorang okey je. But then akan ada rakan baik ke, anak ataupun your spouse yang akan tegur. You ni dah cepat marah lah. Okay, Kan? satu cepat marah. Cepat marah. Lepas tu kalau dulu kita tak ada isu tidur. Then tidur tu macam asyik everyone has sleep problems here and there. Yeah, I But wake then up at like, for I don't know. for people with depression, salah satu yang mungkin akan terganggu is dia punya sleep pattern. Okay, Sama ada alright. susah nak masuk tidur ataupun boleh tidur but keep waking up, or boleh tidur but bangun terlalu awal. Early morning awakening, tak boleh tidur balik. Dia tak boleh, tapi dia tak ada, kalau untuk Muslim tak ada lah hang bangkit sebab hang niat nak sembahyang tahajud, tapi hang Tak terjaga macam tu. terjaga. Okay, Kalau fine. pergi tahajud lepas tu, Okay, Alhamdulillah. Okay. Okay. So selera makan terganggu. Most people with depression, selera makan dia akan berkurangan. But there are some people yang jadi overeating jugalah. So a lot of people with depression, they have poor appetite and they lose weight. So baju jadi longgar, orang tegur, kau nampak cengkung kan. Could it be the other way around also, where when you have these symptoms of depression, you also eat more? Ada, macam I cakap tadi. Okay. Macam kurang tidur, tapi ada juga orang depression yang terlebih tidur. Sebab tidur tu jadi dia punya coping. Sebab dia tak mau fikir apa-apa. To I forget don't want my to problems. think. So Okay. yes, Okay. like I said, most people with depression will, most of them will have low appetite, but there are some who will overeat as coping kan. Some people kan oral okay. pleasure. Alright. Other things, rasa diri tak berguna, macam dia rasa dia menyusahkan orang, lagi baik mati. Talking about lagi baik mati, recently there was this viral link, kita banyak viral kan Banyak cases, sangat. and we are like trying to prevent benda tu, and but of course social media is very powerful sekarang ni. Betul, It's not that very. easy. So kita kena ajar ataupun kita kena educate kita punya netizens on what to say, and I think to be kind. Probably. So my next question kan, ada macam contoh lah kan. Kejap, tak habis lagi pasal okay, kefungsian okay. tadi. Sorry. So I want to talk about kefungsian kita tengok dua benda. Okay. Occupational functioning, And social functioning. Okay. So kalau social ni kita tahulah cara kita berinteraksi dengan orang. Kalau dulu orang tu ceria dah jadi pendiam. Dia change in behaviour. Yes. Okay, alright. Dari tenang jadi cepat nak marah. Kalau macam biasa you balik toy anak bersepah, you macam tak heran. Ini macam the simplest thing can trigger you. And those things orang keliling kita akan perasan. Dan mungkin dia orang akan tegur. Okay. So that's But you may social. not actually know. Kita tak perasan. Okay. But some people dia perasan bila contoh banyak patient yang dia marah orang, dia marah anak. Lepas tu dia pula rasa bersalah. Aku ni tak guna. Okay. So they come to that, dia banyak lah. It's a vicious circle. So how do we, macam contoh kan, macam sekarang bila they have, katakan outside who's listening, they have these symptoms kan. Okay lah, the first thing, what should you do the first thing? Kadang-kadang dia pun tak mau jumpa doktor, macam you cakap lah.
what do they do? Satu yang of course ada talian heal, but of course nowadays pun orang cakap, ada juga orang complain kata talian heal busy. Betul. Sebab calls I'm banyak. from Hospital Cyberjaya. Ah, Memang patient pun cakap dekat doktor, susah nak dapat talian heal. Kena tambahkan lagi orang dekat Ya, talian heal tak tu. cukup. Kena tambahkan So lagi kita orang. nak minta semua orang tak push untuk tambahkan lagi lah kita punya ni, and maybe kita boleh consolidate dengan orang-orang lain yang buat juga talian yang ni kan, maybe volunteers yang train. For the future. Okay. Tadi when we were talking about social functioning kan dah, those are the salient things lah. Maksudnya appetite, basically tak boleh tidur. Those are symptoms of depression. Yang social functioning tadi, our relation to others. How do you differentiate? Tadi kita punya topik bukan sekadar sedih. How do you differentiate sedih dengan kemurungan ni? Okay. Because people may not know dia People sedih. may interchangeably cakap aku depressed. Padahal sebenarnya dia sedih. I see. Kan? Okay, fine. So yes, cara nak bezakan adalah kalau kita nak diagnose depression, they fulfill a few criteria. Kita semua manusia biasa, kita ada our ups and downs of the mood. Betul. Kan? Ya. So macam Hari ni okay. kena marah Kan? dengan bos, sedih. Bos bagi SKT rendah, sedih lah sekejap. Sedih sekejap. Sedih. But with kalau kita tak ada depression, Raya tak cukup baju pun ada orang sedih. Kan? Itu tak cukup baju. Itu bukan sedih. tak tu rasa nak komen. Aku kata kena tahu beza antara sedih ni dengan when you come into that phase of murung tu. So orang yang sedih biasa ni most of the time when they do things that make them happy, coping skill lah kan, then the mood goes back to normal. Okay. Or they apa lagi dia orang bercakap dengan kawan yang boleh mendengar, then mood becomes become normal. better lah. Okay, so orang yang ada depression ni, kita tak boleh nak anggap orang depressed ni akan sentiasa sedih je. Sebab they do have time yang diorang pun akan go back to normal mood. Tapi sekejap. Dia boleh happy sekejap je. But most of the time, dia macam boleh the mood up, is down, low. up, down boleh macam up, tu. down. Okay. But the baseline Alright. mood is low. All the time. At least for 2 weeks. So what would be the best actually kan, to actually walaupun kita kata jumpa orang, cakap dengan orang, trying to cope ourselves kan, but a lot of people takut nak makan ubat ni. Kadang-kadang kan bergantung saya, ubat, sakit, rosak buah pinggang. tak ada. Jadi dia punya ayat, doktor, saya tak nak makan ubat sebab saya rasa saya akan gila selama-lama. Ya Allah. Makan ubat lagi gila. Ya, makan ubat lagi ramai gila. patient just sharing, ubat sakit lain dia makan. Ubat psikiatri dia tak nak makan. So ubat tu pun adalah satu stigma. Lah. Ubat tu sendiri satu stigma kan. Sedangkan kalau kita kata, would you agree, ubat tu memang nak for them to function lah. Betul. Tu je. Again, kita kena tengok masalah kesihatan mental ni, mental disorders, mental illness Mental sama illness. dengan physical illness. Okay. So macam saya cakap tadi, diabetes, you punya kandungan gula tak stabil. So you makan ubat nak stablekan balik gula tu lah. So mental pun, bila you ada penyakit mental, yes, makan ubat untuk jadi stablekan stabil. Yes, so kalau depression, anxiety yang tak stable tu serotonin, kita ambil ubat nak stablekan balik serotonin. Nanti doktor saya akan makan ubat berapa lama, saya akan bergantung, semua benda tu. So we will explain. Okay, setiap patient berbeza-beza kan. Ada patient mungkin kena ambil dos tinggi lama. Ada patient yang dia datang rawat awal, dia makan ubat sekejap and settle. Dia okay kan? Dia stop boleh ubat, ni, and then ramai pergi je. jumpa terapi. Yes. Okay. So my point being, kena datang rawat awal. Kena datang rawat awal. Yes. No matter, dia tak kira lah, because I think tadi Dr. Aida pun dah sentuh banyak juga pasal what is the kaitan fizikal. Kalau you ada diabetic pun, you kalau akan you datang jadi rawat lambat, dah teruk kan, potong jari, and then whatnot semua tu. even diabetic pun, dia ada satu component of that mental health tu, because you can actually go into depression because you have this problem of don't want to take medication sebab of that feeling lah. That feeling yang banyaknya ubat nak makan. Kalau tengok berkepuk diabetik kan, punya ubat kan. We know that when your sugar is not stable, you can have depression. Yes. Because Okay. high sugar causes inflammation and it can lead to the
imbalance of serotonin neurotransmitter lah. So for those diabetic patients lah, we're not Diabetic just here talking or about whatever other medical problems lah sebenarnya. we're not talking just about depression je lah, but all know that when you have other physical illness, there is bound to be, orang kata apa, akan affect dekat mental health condition kan. Okay. Betul sangat. Itu saya ada banyak lagi benda yang berlegor yang saya nak tanya Dr. Aida, tapi I nak because- settlekan Boleh. occupational functioning. Boleh. Tadi social. Boleh. Occupational is macam Dr. N kata, you seorang yang jovial. How do I know that I am affected functionality wise? So occupational functioning, kalau kat tempat kerja, nampaklah kalau dulu dia cekap, nanti kerja dia dah Turun dah lah, menurun. berhudung. Nanti bos or superior boleh nampak ataupun orang yang rapat. Kalau cikgu dah tak boleh mengajar, dia dah rasa terbeban nak pergi mengajar kan. So functioning dia kat tempat kerja. Lepas tu orang akan tanya, oh itu orang yang kerja, kalau suri rumah? Suri rumah buat kerja juga. Exactly. It's a kerja. So they cannot function as usual lah. Macam kalau dulu cekap je, basuh baju, masak, lepas tu kena pergi ambil anak Ni kan. masak nak ikut resepi pun tak mau dah. Dah tak boleh terfikir pun nak masak apa. Nope. Itulah okay, fine. So that's So functioning lah. basically that's functional and that's social lah. So banyak berkait kat situ. So bila kita nak diagnose clinical depression, we don't just look at the symptoms. you kita tengok also look functioning. on the ni. So the point is jumpa doktor. Exactly. Jangan pandai nak self-diagnose please. Chat GPT lah, doktor kan? Google lah. Okay. Lepas tu mengaku kat semua orang dia ada depression. Itu satulah kan. Tapi but of course lah, I think ramai orang juga, kita nak ubah stigma juga kan. Lately ni kan ada banyak viraling macam tadi saya cakap kan, before kita dah habis dah yang part tu. The viraling of cases lah, especially we are talking, podcast ni selalunya ramai orang suka tengok kadang-kadang kan. Kenapa? Sebab dia lebih Sekarang zaman santai, podcast lebih lah. dia ni kan, whatever ni kan. Tapi okay, now kan macam contoh komen-komen lah, saya selalu macam tengok kan, kadang-kadang kita kata if you don't have anything nice to say, just shut your mouth. Exactly. Kan? Agreed. Itu bahasa kasar lah. Just zip your mouth lah. Okay kan, because zip your mouth, satu, zip your writing tu. Tulis tu, ambil masa, they have time to write, and the comments are not even, orang kata apa, beneficial to anybody. It's very vicious So actually. contoh saya ambil ada satu threads yang saya baru ni Dr. Aida ada dekat, dia kata ada satu tular kes yang pasal ada someone pass away dekat pusat membeli belah lah. Okay. And then adalah netizen, ada salah satu komen lah, ya Allah ya Tuhan, yang kau menyusahkan orang pergi buat benda Allah tu dekat pusat membeli belah tu pasal kau tak nak mati kat rumah je lah. You know, isn't that very cruel? Very. Kan? So how kita sebagai masyarakat, what are the red flags? Macam mana kita, okay, tadi kita talk about depression. Symptoms, Tadi dah kata, you said somebody, orang-orang kat keliling kita would probably recognize kalau kita ada depression kan, because of the symptoms. Maybe kita tak recognize, but people will try, come lah and pergi jumpa doktor, contohlah macam tu kan. Tapi red flag for this, macam how do you actually know that you just cannot leave this person alone? You cannot just rely on them to get help. What are the macam mana kita nampak red flag tu sebagai masyarakat? What do we do? Because we are talking about suicidal. We are talking about people who actually just want to not live in this world They anymore. feel that life is not worth living and that diorang menyusahkan ya. Red flags, of course, bila orang tu kalau betul-betul dia cakap lah, aku nak pergi bunuh diri, sah-sah lah red flag kan. But In fact, ayat bunuh diri tu ramai orang tak suka cakap kan. It's a taboo. Ya, It's a betul taboo. sebenarnya. Not people easily will say it. Tapi whether we like it or not, it is going round, viraling. So kita kalau boleh, kita nak cakap kat masyarakat, please be safe in terms of even commenting. Macam mana tu kita nak advise dia orang? Because kadang-kadang orang tak kisah. Dia kata, ada yang saya pernah jumpa, kalau dia dah decide nak tak nak hidup, biar je lah. It's his own life kan. Akbar kan. Tak adalah macam again like other illnesses, they are not just ubat dalam komponen mengubati sesuatu penyakit tu Okay. support from
people around people you. around you. So kalau orang tu bagus support, kita pun rasa okay, Okay. berbaloi lah kita nak cuba lawan sakit ni. Okay. Kalau people yang netizen yang very vicious, very bagi komen-komen macam tu akan buat kita rasa lagi aku ni menyusahkan, tak guna kan. So red flags yang you mention tadi kan, dia macam dah menyendiri, dia cakap benda-benda yang along the way yang aku rasa aku dah tak lama lagi kat sini kan, aku ni menyusahkan orang. Dia mula bagi-bagi barang dia ke. Okay. Nanti kan kalau aku tak ada kan, kucing tu make sure kau tolong jaga ke. Okay. Dia dah adalah cakap benda-benda macam tu. So Okay. those are red flags yang ada. But there are other cases yang diorang tak berani share. Kita pun sebenarnya tak tahu what goes through their mind. Okay, so kita tak melalui, kita tak faham. So when you mention tadi, And don't say that you understand. yeah, Kita ni selalu macam bila kita, saya faham orang apa awak sekarang lalu. suka sangat faham. Ya Allah. Saya faham. faham kan. No, we try to avoid the word faham. We go only you know your feeling. Hanya orang yang melalui je I yang feel your sadness, boleh I kan? feel your sadness. Okay. Or it's not easy being you. Lepas tu then kita boleh suggest lah, how about kalau kita nak suggest orang Okay, pergi so dapat which is rawatan. actually apa orang kata satu way for masyarakat to respond lah. I think we also need to probably educate masyarakat macam mana nak respond. Kadang-kadang saya tengok kan kita contohlah, we're talking about depression, sedih. Just take for example lah, kita ada satu family sebelah rumah yang orang kata baru kematian orang yang dia sayang, kan? So and then datanglah orang-orang, tak kira lah orang daripada mana, kawasan ni lah, kawasan tu lah, datang. Macam mana dia meninggal? Ya Allah, ceritalah. Orang tu tengah nak nguruskan baru habis ke bumi. Kan? So what would you say to this kind of behaviour lah, I would say. Macam, because probably they don't know. I don't know. I pun tak tahu. Diorang Kadang-kadang mungkin kan tak sedar kata-kata diorang tu boleh mengguris perasaan kan. menggurui perasaan, tapi orang yang ditinggalkan tu, katakanlah balu ke ataupun anak yang ditinggalkan, kadang-kadang you tengok dekat social media lah, tengah nangis-nangis kau pergi kat situ, macam mana dia dulu masih hidup, baik ke tak baik. What do you expect people to answer Tak tahulah kan. People want what they want. People want to hear what they want to hear lah. Okay. Cuma kadang-kadang lah media kan, diorang they do need some information, nak jual cerita, boleh ada cara. So empathy tu kena ada. Okay. Alright. And kita kena tengok readiness of the receiving party lah. Puan, saya tahu dalam keadaan ini amat berat, tapi kalau saya nak tanya beberapa soalan, kalau puan boleh, then kita tengoklah orang tu boleh ke tidak kan. So how would you suggest kalau katakan kita tahu bahawa seseorang yang hilang dia punya orang yang kita sayang, dalam mengejut lah I've got a lot of people around me even now lah, just to share with you, ada beberapa yang memang sedang melalui struggles lah. Ada yang nak kata grieving pun ada yang sedang orang kata at the verge of do not know what is going to happen to dia punya family member, sebab family member tengah nazak, benda-benda macam tu kan. Tapi itulah, bila kadang-kadang orang tu datang, dia tanya soalan yang sama orang lain. Dia tanya soalan sama. Jadi macam benda tu, adakah dia membantu? Because orang tu, dia kalau kita tak jaga dia akan go into that phase of depression tau. Dia macam akan go to that symptoms. Maybe not even a diagnosis, tapi orang kata symptom. Losing someone that you love, and then suddenly hear people coming, not to say, bukan dia tak support, coming tu is a support. Yes. Tapi macam dulu, saya pernah tengok lah, macam bila datang dia cakap dekat anak yang, katakan you lose your husband, example and then orang yang datang tu cakap, jaga mak, abang kena abang kuat. dah jadi ketua keluarga. How does that feel for a young, yang baru katakan 15 tahun kot. Dia belum terima lagi isu he hasn't even Process, process the fact that he just would lost a actually father. go into depression. Betul. Subhanallah. So now we're talking about emotional validation Okay. lah. So what do we say when we don't know what to say? Betul. Don't say anything. Exactly. Kan? Say nothing. Yeah. Macam you cakap tadi, datang ke rumah. Kalau you sempat datang funeral, sempatlah. Kalau tak, datang
is already showing support. Bawa lah makan untuk orang yang akan buat kenduri, buat Ya, buat tahlil ke be apa, benda support in a way. bantu lah. Just say sorry Ha. for the loss. Mm-mm. Kalau Mm-mm. ada apa-apa yang perlu saya bantu, Bantu. just Okay. reach out, offer. Listen to that lah. Mm-mm. I think Rather that's than very important. bagi apa tu arahan-arahan kat, oh abang you ada ketua keluarga kena jaga mak, abang tak boleh sedih. Ya, abang tak boleh sedih. Aha. Tu dia. Abang tak boleh sedih sebab mak dah sedih. Mm-mm. Kan. So I think that will actually trigger lah the depressive It could, yes. symptoms kan. Mm-mm. It's quite difficult lah I think. Okay. The other ones kan yang saya kadang-kadang a little bit apa orang kata very curious jugalah nak tahu kan. Selalunya kadang-kadang macam tadi how do we educate the ketua community ni? Kadang-kadang sebab kita, kalau katakan kita ada contohlah, ada orang yang ada depression, and then kadang-kadang dia pergi satu tempat, pindah sekolah ke, pindah apa budak-budak ke kan. Tapi how do you educate parents ni? Macam mana parents ni kadang-kadang, macam saya tengok, kita tengok baru-baru ni kan, saya tengok cerita, alah, sekarang 2 drama yang sangat tak tahulah I dah tengok ke tidak, tapi saya tengoklah juga demi kesihatan mental. Okay. Bukan demi That's your kesihatan coping mental, skill. nak belajar tak? Nak Okay. belajar because I want to see what are the filmmakers doing. Oh. Because one of the story yang berkait dengan kesihatan mental yang besar juga dekat luar tu adalah, satu kalau tak silap, Kerana Cinta Itu Dusta. Satu lagi Canggihnya adalah title. apa, something about dosa, something about that one I ada tengok sikit-sikit. yang cerita yang bila Zamarul cinta menjadi dosa. cinta menjadi dosa. Itu semua ada masalah yang berkait dengan mental health. Oh, ya ke? I feel. Okay. That's what I feel. I don't know. Maybe you can comment on that lah. Contoh kan, macam semalam episod ke-23 kot saya rasa lah. Okay. Tapi berkait kan, I just want to, because the boy yang berlakon lah, kita tengok dalam aspek lakonan itu dan aspek drama itu kan. Okay. The boy is actually suffering because the mother tak dapat hak penjagaan, the father pula ada hak penjagaan masa tu. Lepas bercerai lah ni. Lepas bercerai lah. If we can mention lah, kita boleh komen Orchid and dia punya ex-husband Sufian tu lah. Okay, fine. Tapi I think yang jadi mangsa kat situ adalah anak dia yang lelaki tu. So, is he suffering from adjustment? Because ataupun is he angry? He's very angry. He looks very angry. Tapi bak kata yang baru menjadi mak tiri dia tu, Seri tu, dia kata anak tu pendam. Adakah benda tu can go into depression? How does depression depict in children? Macam mana? Depression semakin menular di kalangan kanak-kanak actually due to so many factors. One of it cerai lah. Okay. It is adjusting lah macam you cakap tadi kan. It is adjusting, and whether or not that adjustment issue will develop into mental illness sebenarnya. Okay. So kalau kita tak treat early, the boy can develop to have depression ke anxiety sebenarnya. So how actually kan, itulah katakan kadang bila does it help bila macam bapak cakap kan, this is issue orang dewasa. I don't want to discuss about this. If you don't behave, you don't change your behaviour, that is the one yang kita, I think we need to educate jugalah, walaupun dalam tu dia bagi tahu, tapi takut nanti orang kata, oh inilah parentingnya. Okay. We need to understand in a family dynamic, whatever the parent does will affect the children. Tak bercerai pun, apa-apa pun will affect the children kan. So kita kena selalu memahami dan bukan menghakimi kan. So macam you cakap tadi, oh you tak payah ambil tahu, you just carry on with you, these are parents things. No, kita kena tanya anak tu, how are you taking this, what are your feelings, kena check and balance juga sebenarnya. So I think parenting is also one of the aspects that actually can help children yang having early symptoms of depression. Tapi kalau children kan dah, macam mana dia punya tu? Kalau adult mungkinlah functioning, social tadi cakap, children macam mana? Lebih kurang sama juga. Cuma duration might be a bit shorter. Kita tak nak buang masa. Kalau dengan budak-budak kita nak cepat treat. Cuma dalam budak-budak kita tak terus ke arah pharmacology lah. Sebab lebih kepada behaviour shaping, emotional punya
whatever yang kita perlulah buat dengan emosi dia. Kalau dia marah, kita ajar dia cara nak luahkan marah dan cope with the marah. Kalau sedih, what not, macam mana. I nak undur balik, nak sentuh yang Boleh. macam kita cakap Kita undur balik. factors that contribute to mental disorders. One of it is parenting. Okey, Cara okey. kita dibesarkan dibesarkan. sangat mempengaruhi cara kita berfikir. Dan cara kita dibesarkan can put you at a very stressful childhood. Kan setengah ada budak ni bapa yang tak dapat nombor 1 kena marah. Kau tak dapat nombor 1, kau siap kau. Balik rumah bersepah semua anak kena pukul. So you can imagine children with authoritarian parenting they grow up always stressed. So daripada kecil cortisol level dia dah tinggi. Dah tinggi macam tu. Dia dah macam adapt macam tu. Yes, so they're always at active mode. So something happen in adulthood, they are a lot more susceptible to having mental health. Basically, okay, let's talk about the recent, kita kan baru dapat result SPM. Result SPM kan. Yes. So I think result SPM ni kalau kita still ukur pada akademik. Kita still ukur pada akademik, tak whether we boleh nak like cakap it or not. Betul. It's still about how many A's you have. Okay, because you kalau nak buat dentistry, because yes, I was just talking to some good friends kan, and basically when we talk about ada yang menangis because wanting to be something, tapi result tu tak tidak membenarkan dia untuk nak masuk, even to go into macam asasi ke apa benda lah. So what would you advise to, we're talking in the line of depression, supaya budak ni dia tidak rasa macam I'm not good enough. You know, aku dah pergi belajar. Aku dah belajar, aku dah berusaha, aku dah pergi tuition. Sacrifice. Macam-macam kan. And then now here I don't get straight A's, and the subjects that I want to get tu semuanya bawah daripada, mungkin kita ada A, B, mungkin even bawah daripada tu. Jadi tak membenarkan dan tak mungkin aku akan jadi benda tu. Contohlah saya ambil very simple lah. Kalau kau nak masuk nak jadi doktor, semua kena A. Semua bukan yang A, subjek, A+ lah. Semua subjek at least you can still get 6 A's, because I know some you can still get 6 A's and some of them B's, tapi the A's must also at least 3 daripada subjek sains. And so yang yelah, ni kalau tak nak boleh. Masuk universiti UKM ke UM tu definitely lagi Definitely challenging semua lah kan. straight kan. Memang macam tu lah, tak boleh nak cakap apa lah. Tapi how would you know, supaya anak-anak ni dia tak merasa yang dia I'm not just good enough lah, I'm not good enough. I just failed my because benda ni akan grow tau. Dia punya simptom tu dah kan, kalau if you Kita tak bagi tahu dia orang how to cope with failures. Jadi at the end of the day, you dah biasa I have to do this, because if I don't do this, I'm going to disappoint my parents. Dia macam tu tau. Even dulu my children pernah tanya, do I disappoint you, mami? Pernah kan? Tapi sebab kita ada belajar mental health, so dia mungkin in that Maminya way pandai lah, boleh lah cakap kan. Orang kata kita bukan mengharap benda you know tu. how to support them. Yes, but then there are some yang orang kata masa time tu, dulu aku dah suruh belajar, tak nak belajar. You know, you lagi dah budak tu lagi menangis kan. So how do you actually advise parents to actually help their children, to nurture them rather than forcing them untuk nak buat benda yang dia tak nak buat? Yeah, I guess parenting is never easy kan. Macam how much to push my child kan. You tak push kan, budak tu tak adalah berusaha kan. Nanti dia kata tak jadi orang. Kan. Lepas tu at the same time kita pun tak nak push terlebih sampai dia rasa terbeban. I don't want to make my parents feel that I'm not good enough kan. So this is where parents, you need to know your children lah sebenarnya. Setiap anak tu berbeza. They have their strength and weaknesses. Jangan kau samakan kan dah. Kan kita. So ada anak yang kita boleh push akademik, ada anak yang tak. Bila anak yang konon academically very good tapi tak dapat achieve, okay, apa-apa pun we have to support. In anything kita kena bagi dia ruang. Biarlah dia nak sedih ke, dia nak marah ke, dia nak what not. And then slowly kita kena instill gratitude. So gratitude ni is one of the main thing for everyone. Kena adalah in coping skill How kita. How do you do that? Maksudnya gratitude, kita sendiri kena pandai pujuk hati kita kan. Macam tak dapat straight A. Tapi look at other things in life that you have.
kan. You jangan fokus benda yang you tak dapat tu je. Nanti you akan sakit hati Sama juga je. macam orang bekerja kadang-kadang kan. Aku tak dapat naik pangkat. Mm-mm. Tengoklah benda lain yang Ya. orang kata Allah bagi kat kita. Exactly. So gratitude tu have to come from within. Kita tak boleh cakap, kau ni tak dapat 5A tapi anak orang kaya. Kan. Apa tu, adik-beradik semua okey. So orang boleh suggest but it has to be someone yang rapat. Alright. And kalau boleh yang lagi bagus come from within. So as parents, daripada kecil lah kita instill benda tu. So bila anak tu frust apa-apa, tak apalah. Apa kata kita buat macam ni. Mula-mula you have to emotionally validate dulu. Oh mestilah frust kan, tak dapat ni. Lepas tu, apa kata jom kita buat macam ni. Tak apalah, kena ajar pujuk. How to soothe yourself. Kan macam orang lain naik pangkat. Sakit hatilah kan. Apalah bos ni, aku lagi banyak buat kerja. Tapi kau tak nampak benda-benda lain, anak-anak kau berjaya kadang-kadang kan. Benda-benda tu kadang-kadang tak nampak kesihatan. Kawan-kawan yang baik. Ya, betul. So itu I think counting blessings is also ni lah. But in fact, that's another tu lah. Kadang-kadang bila orang tu ada kemurungan ataupun simptom, kita pula kata sabar. Apa orang kata, awak, macam contohlah when we tell, katakanlah aku cakap kat hang. Yelah, orang kata, yang dah aku sedih support tu, dia pun rasa apa nak cakap. And the easiest thing will be sabar kan. Kan. Padahal kita ni lepas tu sepak tak ada aku sepak kau kan. Ingat aku ni tak cukup sabar kan. Betul. Lepas tu kata kau doa lebih. Kata kadang-kadang tak adalah kan. Kau kan husband kau bagus, anak-anak kau terror. Kenapa kau nak depress? Kenapa nak rasa depress macam tu lah. So your points dah betul. Tapi cara cakapnya lah juga. Betul. So how we point it out. Again, you kena emotionally validate dulu. Tak mudah not easy kan? Not easy. Lepas tu kalau you rasa sesuai masa tu, then you put in all the count the blessings punya point lah. Yelah. Sebab kadang-kadang bila kita tengah kusut ni, memang kita akan fokus benda negatif sahaja. Betul. So perlu orang yang neutral person come and support us and make us realise there are other things in life. Itulah. Okay, the other one yang kita kata relate dengan SPM ni kan, kadang-kadang parents ni pun kita minta, ini I suppose for janganlah prevention tunjuk frustration sangat kan. depan anak. And then tak ada suka nak banding. Kakak kau terror dulu belajar sains, takkanlah kau ni kan. So I think that also occurred with me, my personal experience where I actually change my younger son punya aliran daripada sains pergi ke perniagaan when we found that actually that something we better that dia for tak him. boleh bawa kan. Yeah, it's like we have to do that. We have to find, goes back to definition mental health kan. Embrace their differences sebenarnya. Tak boleh nak satu acuan je. Anak memang lain-lain kan. Yep, true. So basically I think there are a lot of things yang kita cover lebih kurang lah insyaAllah, walaupun ni satu sedih, apa beza depression, clinical kan? depression, how do we get help, what do we start. Okay, satu nak sentuh yang boleh. takut datang pergi jumpa doktor psikiatri, ni ada satu dapat ni. MC, lepas tu chopnya klinik psikiatri, habis satu office dia tahu. Kata ni ni dia dekat netizen ni, dekat soalan lazim ni. Okay, kalau saya pergi jumpa pakar psikiatri, I go and see you Dr. Aida. Cantik memang Dr. Aida, kau tak nak jumpa, rugi Okay. Rekod saya akan hitam dan susah saya nak dapat kerja. Semua orang chop. Okay, this is a perception that is salah lah sebenarnya. Tapi it is an understanding. Semua orang ingat macam tu. Kalau kat hospital ada houseman yang ada masalah, takut nak datang jumpa. Macam supervisor dah cakap, you kena, apa kata you jumpa doktor psikiatri kan. Tak nak. Takut it will affect their future career. Tak sebenarnya. Okay. Tak dengar tu. Tak. Exactly. Please come and seek help. So, career tak terganggu. Seek help tu penting. Katalah when dalam masa kita bagi rawatan, kita tengok pesakit tu perlu time out dari kerja. Satu mungkin ubat, di awal mula ubat ada side effect. So kita rasa dia perlu MC masa tu. Ataupun dia punya isu masa tu toxic work environment. So kita rasa kita perlu take them out of the toxic environment supaya dia pulih sekejap baru masuk balik. Kan? So kita kata saya perlu bagi awak MC. Tak boleh doktor. Saya tak boleh MC. So please listen to your therapist lah. To your doctor lah. Listen to your doctor. Listen to your psychiatrist kan. Trust your doctor. Dan MC pula,
kita memang bagi choice dekat patient. So kalau jumpa saya thank you Dr. N, puji lebih-lebih. Kalau you dapat job saya, of course dia akan tulis pakar Psychiatry, psikiatri. pakar perunding psychiatry lah, Jabatan Jabatan Psikiatri Psychiatry Hospital Kesihatan Cyberjaya. Mental. So, Okay. I will ask my patient, awak okay ke job saya? Nanti patient pun, kenapa doktor? Dia akan tulis psychiatry. A lot of patients, 50-50 lah. Tak apa doktor, biar diorang tahu. Diorang yang buat saya stress. Okay. But there are patients yang kalau boleh tak nak. So, kita ada bagi option yang which shop takes yang- you, I know that our podcast ni mencemburui kita, wow. tetapi which takes me to my next question. What do you think in future? Sebab kita ni sekarang berdeal pakai psychiatry, you see patients who are actually, some of them are pejabat awam, some of them are private sector, ke tak kira lah. But what do you feel about communicating what they have with also their ketua jabatan? Because bila katakan kalau ketua jabatan tahu dia orang punya masalah, because kita nak pujuk dia orang ni, kadang-kadang dia orang kata tak adalah ketua jabatan yang streskan saya. Allahu Akbar, kan, pening pula pakai psikiatri nak menjawab, kan. Tapi do you think ada benefit dia? Because at the end of the day, you will not see them for the next probably 3 months. Kan? So within that 3 months tu, what is happening dekat workplace? Yang kadang-kadang kalau ketua jabatan tak tahu, dia akan treat orang tu macam biasa. Jadi hari yang dia kadang-kadang ada simptom, katakan dia macam ubat, especially macam tadi kan, kata ubat, dia mungkin dia akan lebih side kepada effect, dia ada oversedated. side effect kan, definitely, daripada macam kalau you makan ubat depression, dia ada macam-macam kan, dia kalau ada Lexapro, Sertraline, macam-macam kan. mirtazapine Yes, can cause oversedation, so nanti it dia can masuk cause, kerja lambat. lepas tu nanti kadang-kadang microsleep possible kan, tengah drive. So would you feel that in future we should fight for this? Maksudnya to ensure that ketua jabatan is also not stigmatizing orang-orang yang ada mental illness Sangat, ni. betul. Sebab once dia tahu, oh kau ada depression, habis. Terus Kau ada bipolar, habis. terus macam tu. diketepikan. Dan a lot of these patients tak sudilah. Ya, Orang tak nak tahu cakap kan. lah, tak nak cakap. Apa-apa pun bila patient datang jumpa kita, is always PNC kan, kan? Yep, sakit apa sepatutnya lah. pun PNC. Private confidential. Yep. Patient akan cerita macam-macam. Bila dia tahu apa yang dia cerita tu, selamat. Kita akan treat the patient as individual dulu. Kita kuatkan dia dulu. Okay. Biar dia boleh manage sendiri, what not. Katalah benda tu tak berlaku. Macam still kita dah bagi ubat, bagi MC, tell them what to do, this and that. The work environment is still an issue. Then we offer. Do you think that we need to involve your... You need. So kita pujuk lah mereka pujuk kita punya Sebab it ni has to be tell. agreeable for the person. So contoh kalau ada doktor dekat hospital pun under me and dia datang personally instead of supervisor yang suruh jumpa kan. Do you think I need to speak to your boss about the burden of on call ke what not? But maybe I feel lah. I feel pakai psychiatry pun ada satu peranan yang besar mungkin untuk nak convince dia orang ni bahawa it is good to be able to tell their bosses. Then you can know lah orang tu stigma ke tak stigma. Sepatutnya tak stigma lah. Sepatutnya tak. Tapi they don't want to take the risk lah sebenarnya. Especially things like common things like depression. Everybody goes in and out of depression kan dah kan. I mean today you're okay. Besok family member you meninggal. Kan tak payah cakap lah kucing meninggal pun you can... Kucing, I experienced that also. You know, yes, the symptoms are there lah. Whether later, but because of course with the knowledge we seek help, we get early treatment, we get early intervention kan. But we do because of that kan. My last question for you lah, for those out there, kita para penonton podcast, pendengar, what would be your advice for anyone out there who's actually having struggles and they feel that there's no light at the end of the tunnel, tak ada jalan keluar, dia rasa apa would you tell them? Your show. Okay. Satu, do not go through it alone. Okay, so orang akan kata sangat berat, dia tak rasa dia boleh share. Helplines are confidential. Confidential kan? Yep. So macam there's someone else at the end of the line who tak tahu nama you, tak tahu rupa you macam mana pun. Anonymous pun boleh exactly. kan? So macam okay. Bila benda yang berat tu you share, a problem shared is a problem halved. So dah kurang kat situ. Betul. Do not go through it alone. Okay. Seek help. Memang kena seek help lah sebenarnya.
Memang kena seek help. Mm-mm. And a lot of people also kadang-kadang dia tak tahu dia depressed dengan ni. Kadang-kadang dia kalau people yang macam dia depressed tiba, macam dia kata panic attack tu, what do they do? I mean seek help satulah. Tapi what can they do immediately? What can they do if they have acute symptom? If they have acute symptoms, katalah you have panic attack, it is acid in the stomach. Symptomatic relief lah. You makanlah Gaviscon. Kan? Do symptomatic relief lah Yes, first. susah breathing, you Okay. duduk, you bernafas. Tadi you cakap apa when people think there is no light at the end of the tunnel, kan? So memang kena seek help supaya dengan bantuan kita tahu yang there will be light at the end of the tunnel. Some people lamalah dia punya journey nak cari Betul. lampu tu or whatever light. Some people it's a lot easier. Okay. We have to have faith that for every problem there is a solution. For every problem there is a solution. Ingat tu. I would always share with my patient kan. Sebab macam sampai bila ni doktor tak settle-settle. Some patient memang I pun jadi macam alamak apa lagi aku boleh tolong patient ni kan. Kita ambil COVID lah. Yelah. Masa COVID tengah teruk tu kan. Memang dahsyat kan. Kita memang Macam-macam ada yang what will orang happen. Ya, betul. Kan? But there's always a hikmah. We make more friends masa COVID walaupun talian heal and then I think ada yang orang kata at the verge of perceraian because kena stay together, they reconcile, they come back together, husband and wife. Kalau kita boleh tengok. So my point being, in the end COVID settle. Yeah. Daripada MCO sampai MCO1, MCO2, MCO3. And a lot of people have forgotten about COVID pula. Dah ada juga. Kan kadang-kadang lupa. Oh, I tak lupa. From a psychiatrist yang dah tak buat on-call aktif ni nak share lah. Kena jaga COVID ward. Ya, Can you kan? imagine? Yes, Dah lama tak tengok ECG, dah lama tak tengok X-ray. Kena tengok Apa balik ni? kan. Dah But lama the tak fact that tengok we are diabetic. doctors. You are Yes. doctors. Okay, alright. We have to take Okay. the challenge lah. Okay. So I think with that kita boleh wrap up lah our podcast. First of all, thank you again Dr. Aida. Thank my you for good the friend. invitation. Thank you for this platform actually. Yep. Sharing, educating. And I think sharing, educating and telling what we have in our mind. That's the most important thing kan Yeah. kadang-kadang. So I think untuk para penonton lah kita rangkum, kita wrap up. Thank you to Dr. Aida again, Dr. Aida Harlina Razak. Saya bagi nama yang penuh. Okay. Thank you, Dr. And kesejahteraan mental ini adalah merupakan satu tunjang kepada masyarakat madani. Is very very important supaya kita menjadi lebih produktif. Dan bagi sebelum kita mengakhiri episod ulung ini this is the first episode for KKM dalam Bicara Thank you Sihat. pilih topik ni lah. Kan? Alhamdulillah kita pilih topik yang saya rasa dekat di rakyat, di mata rakyat. Cuma kadang-kadang nak membicarakan tu, sometimes people know, we just need to be reminded. People know, seeking help, people nak seek help, tapi kadang-kadang we need to be reminded over and over, and the support is important kan. So satu pesanan lah buat semua di sana, the most important adalah as what Dr. Aida said, you're not alone. You don't feel alone. You don't go through the struggle alone walaupun you rasa you kuat atau sebagainya. We always have each other. And then seek help. Yeah. Because in a way, sedih adalah satu perkara biasa yang semua orang alami. Okay. Depression is common. Kemurungan adalah biasa. Boleh berlaku kepada sesiapa. Becoming more common. Ya. Dan ingatlah bahawa walaupun kita rasa bahawa tunnel kita itu sempit, tapi at the end of the day ada solution. Okay, tunnel tu boleh dipecahkan. Always have hope, because hope akan orang kata kita rasakan dia akan memberikan kita, orang kata hope itu adalah satu harapan yang memberikan dan sinar. Bila kita hope for something, kita akan cari jalan nak capai. Betul. So setiap nyawa at the end of the day adalah berharga. Menjadi tanggungjawab kita bersama untuk memastikan bahawa orang-orang di sekeliling kita, 20 orang terjaga kesihatan mentalnya dalam memegang kita di Kementerian Kesihatan, memegang prinsip ihsan prinsip ihsan dalam Malaysia Madani. Setiap rintihan kita dengar, setiap luahan kita dengar, setiap kesakitan kita santuni. So kesihatan mental itu bukan sahaja sekadar ketiadaan penyakit mental,
tetapi kesihatan mental itu adalah milik semua. Jadi dengan itu dengan secara ringkasnya saya Dr. N mengakhiri sesi podcast ulung ini dengan semoga segala ilmu yang kita telah share dengan Dr. Aida telah share adalah bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi di episod akan datang. Salam sayang daripada kami. Assalamualaikum.